Dobar dan, sada ću vam pokazati kako da ubrzate vaš računar. Idemo na My Computer. Local disk C, desni klik, Properties. Idemo na Tools i Defragment Now. Sad ću vam izaći ovo. Ovo možete slobodno ugasiti, ne smeta. Ovo kad vam se pokaže, kliknite na analizu. Kliknite i sačekajte da se analiziraju podaci. Ovaj prozorčić kliknite na Defragment. Sada se to radi i kad završi pokazat će vam se ovdje koliko posto se završilo i kad se napuni skroz samo ćete izaći i vidjet ćete rezultate. Brži će vam biti računar. Doviđenja.